Pozdrav svima, dobrodošli u Enzita Kitchen Studio. Često nas pitate koja je razlika između modela Vitamix blendera. U ponudi imamo Vitamix Explorian E310, Vitamix Ascent A2300i, Vitamix Ascent A2500i te Vitamix Ascent 3500i. Prije svega, svaki je model dovoljno snažan da napravi dovoljno kvalitetno sve ono zbog čega ste se i odlučili kupiti Vitamix blender. No ono što čini razliku jesu specifikacije koje utječu na sam doživljaj korištenja Vitamix blendera. Svi modeli imaju mogućnost manualnog upravljanja, dok samo Ascent linija ima digitalni zaslon i opciju Bluetooth spajanja, a jedna specifičnost modela A3500i je njegova upravljačka konzola na dodir. Model Explorian E310 dolazi sa posudom od 1,4 litre, dok ostali modeli dolaze sa posudama od 2 litre. Model Explorian nema programe, dok iz Ascent linije samo model A2300i nema programe, dok model A2500i ima program za smoothie, za juhe i za ledene deserte, a model 3500i osim ta 3 programa ima i program za namaze i program za samočišćenje. Također kod njega je moguće podesiti vrijeme blendanja, tako da stavite minuta koliko god želite, možete se od njega odmaknuti i on će nastaviti sa svojim radom. Programi su osmišljeni kako bi vam olakšali rad, da odaberete ono što želite u njemu pripremiti. Možete za to vrijeme nešto drugo raditi. Ne morate misliti je li vašem smoothiju potrebno 20 sekundi ili 1 minuta. On će to savršeno odraditi umjesto vas. Također je idealno i za djecu koja ih obožavaju ili za nekog tko možda i nije toliko vješt u procjeni vremena koje je potrebno za obradu određene namirnice. Uz svaki model Vitamix blendera dobivate štap za potiskivanje. Štap za potiskivanje potreban vam je kako biste sadržaj posude gurali prema noževima, a to se obično događa kod gustih smjesa kao što je na primjer maslac ili nekakva sirova krema za tortu i slično. Što se tiče same nadogradnje aparata, za Vitamix Explorian dodatno možete nabaviti posudu od 0,9 litara za suhu i za mokru obradu, znači to su dvije različite posude. Posuda za mokru obradu je zgodna za izradu umaka, izradu maslaca ili nekakvih manjih količina koje su vam potrebne za pripremu obroka, dok je posuda za suhu obradu posuda za izradu brašna od orašida, od nekakvih žitarica, zobenih pahuljica i sličnog. Znači ona ima specifično je izrađena, noževi idu prema gore i oni sadržaj posude vuku prema gore, tako da se ne može zagrijavati i ne može se krenuti stvarati maslac. Dok Ascent liniju možemo nadograditi sa dvije različite također posude. To je jedna posuda od 0,6 litara i jedna posudica od 0,23 litre. U kupnju tih posuda dobivate noževe koji idu i na jednu i na drugu. Znači jednostavno ih stavite, obradite ono što vam je potrebno, a specifično i za jednu i za drugu dolazi i jedan poklopac na njih, tako da si možete čuvati te posudice u hladnjaku ili recimo po ovoj posudi ponijeti smoothie na posao. I došli smo do samoga kraja, do garancije i boja. Vitamix Explorian E310 dolazi samo u ovoj crnoj boji i na njega je garancija 5 godina, dok vam u Ascent liniji model A2300i i model 2500i dolaze u bijeloj, crnoj, crvenoj i titani boji, a model A3500i dolazi u ovoj boji, odnosno njegovo je kućište od inoksa. Garancija na ta 3 modela vam je 10 godina. I to je to. Nadam se da sam uspjela približiti Vitamix modele blendera i pomoći pri odabiru. Dobro je znati koji god model odaberete nećete pogriješiti. Hvala vam što ste bili s nama. Vidimo se!